Russia le Ukraine an in do mup lain Turkey le Syria chuan na sa takin li ralo hing ve meka mi sangtel te me wan boral thotan ni ram tu khla ni ruk February ni ruk khan 7.8 zetin Turkey le khata soi te renga building tam taka chesom ne inoi mai thotan zan thleng hian mi sangtel zet hi report om to Turkey khopui lai hol le Syria mar thlang lam chu he lir nging na tak hian nuaya apartment block eng moza ta chia kum tam tak chung in do nai na lo ti chiat to Syria khopui te po he lir nging hian a zo bik lova chiat na na sa taka thlenga ni he lir nging wang hian mi sang ni don an thi to a mi sang tam takan hliam bok in chim kara om ni nge ya ngai bo wan lo om nual bok ani classic na takin an ram atuam mek lain thotan ni February ni rukzing khan magnitude 7.8 ana in he lir nging hi aron thoka tun kum zabi chunga Turkey a lir nging ra phlak berani Cyprus le Lebanon te po hriat ania thotan ni chonhulam khan lir nging lian taka thleng non le a magnitude 7.7 in aftershock hi aron thok le ani he thu buat seilai thleng hian lir nging voi ni na hian engzat nge chiat na athlen ti ero hriat chian ala ni lova hei po hi he bial puma hriat ani chan chuan ha thok tu te chuan in chim kara ruang om te an la chuak mek zel nau te then bom ang mai in kanin then lop ani ber mai he thil thlen lai hian ina mi pakwa kan oma kan in chu ha chim ta a tuna hian ka fa pa te panni chu in chim kara hian an latang mek ani kala ngak rengani ti in mecha pakhat amaya ti sen kai nuang ambulance bulading chuan a soya Turkey chim chak lam Diyarbakir building block chhong saria sanga chengani Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Turkey a hian mi zakwa som pahni chuang an thi to a mi sanga zathum samret pathum an hliam to bok ni in a soya building sang ni zaret som pariata chim ni in a soi ra phlak takani Erdogan chuan bozon le chan chuan na tho chun zom zelani awangin thi zat thi engzatin nge apun don soilok thei alani lovani ati classic hun khovot tak le zan lama lir nging thleng hian thil lati har sa zuala mase mitinin an theina zongzong an sengani ati Turkey State Broadcaster TRT live footage sa lir nging voi ni na athlen nuwa Chimlam Province Adana building chimlai ti lanani ara phlak le YouTube party lan rem lo khopara phlak om nual video page kan ronda ngam lovani kumsom pakhat chuang zet tual chung in do na ina lo sop chiat to sirera ma po lir nging wanga chiat na thleng hi ara phlak le a Health Ministry chuan mi zathum som ni paruk chuang an thi to ni ina soya mi sangkhat somli pahni chuang an hliam to bok ni ina soi he thu bot seilai thotan zan thlenga report ani a Syria a hilho thunun naram bial mar thlang lama chuan chan chuak tu ten mi zani somni pakhat an thi ti an soi Diyarbakir Turkey a hian kan thulak na Reuters journalist ta chuan chan chuan ha thok tu mi tam takin building lian tak tak lir nging ina soi chim kara chan chuanga an na zong mek zel ni ina soya dam chuak te an zon lain thil mu hreom tak tak mu tura om hliam na tak tuar in chim kara tranga ban ron phar chuak te na tuari room thom te tre thom te chu tiang te chu hriat hreom ber polani anti jinglama ka tho chuan thom rina sa tak mai ka hria a ka om na building chu na sa takin ron in soya hlaw le mang ang au thom om ngal chu a in chim thom te po ka hria chumi nuloka chuan aftershock voi ni a om le bokani ti in Turkey chim chaklam khopui karaman mara sa cheng kumsom ni pakomi Meriem chuan a soi ka hlaw em a atop thei to don lawani hi ti in ka ngai tu man hialani ka fa pa kum khat mi chu kala loka building a trangin katlan chuak ngalani ti in nu pakhat chuan a soi bok Twitter a footage the darzinga Syria Aleppo a chuan building pahni chu a in dotina chima pakhata chim zuwa pakhata ron chim le ngal kongpui chu veivut khu ina lua khat ngal vek boka Syria indona awanga chiat na sa taktok mek khopuya cheng mi pahni chuan
lir nginga thlen hnu dar kar khat hnu vela building a chim nual bawk niin an sawi apocalypse angin Aleppo province a Syria hel ho thunun na khopui jandari sa chuan concrete steel rod le thomhno bandel ne na chimhnok noi kara chuan chhung ko som pani an tang pakhat ma an la chuak lo pakhat man la chuak lo ti in tlangwal pakhat kut thi hnuang le bandei sa hliam tuam chuan mangang takin a soibok Syria a hel ho omna ram chunga chan chuan na thok thin tu in do thlona in building a ka chima tanga mi pui chan chuak thin tu pol lar tak Syrian white helmet sa mi pakhat right Ferres chuan tuna hian hun ne na in tlan siak na ha om mek ani in chim hnuaya omtenun na chan chua tumin an thei to pan chua mek ti soya hun ne na in tlan siak ti hi man mo thlak lutuk in chim kara tang te thi le dam na chu minute reilo te chung chawani ati atarep khopui Syrian papakhat Abdul Salam Al Mahmud chuan apocalypse ang main he chiat na hi kan chunga thlengani rilok na anga khovel pumpui chiat na rap thlak ron thleng tur apocalypse ang mayani ati Syria State Television chuan ruasur na sa takara le khovo wanga vur tlakara chan chuan na thok tu ten dam chuak te an zon lai fu te san ti chuaka President Bashar al-Assad chuan emergency cabinet meeting dein chiat na thleng te thlir na le malak dan turan soi ho ni in a office chuan a puang bokani Damascus le Lebanon khopui Beirut le Tripoli mi pui te chu kongpui an tlan khoma building in achim nan an lo wangin kara te an tlan lut ni in mutu te chuan an soibok broadcaster CNN tak sa footage sa chuan Gaziantep Keshil hlui chuna sa takina chia antibok Turkey khopui pakhat Matalia chuan chan chuan na thok tu pakhat chu building chim kara tlan luta in chim hnuai dam chuak pakhat chu lak chhuah tu mina beya hi Turkey Disaster and Emergency Management Authority AFAD in footage anti chhuah chuan ti lanani chan chuan na thok tu te hian huai sen tak zet ni in kan hramai thei adik ngei mai mase nun na pakhat chau po a hlut dan hretu te an ni tunge an ni po an hriat lo mani mi hring pui te chan chuanan anun na an thap tak mewani au thom omna lama chuan chan chuak tu pakhat chu atlan luta in chimkar thim le chhum jing mup kara chuan engkor ronge I hak aping nge red nge ka hre theilo khonga in tun din huna chuan lo tang vaksu thok la la in ti chakro hoisen takin idam chuak molang lo thla phangsu mase engma thil dangka mu thei ri lo chu tiang chuan hun har sa tak an tok mekani kumsang khazko somko pako hnuwa chet na saber Turkey President Erdogan chuan ram somli panga in bozon le chan chuan na thona konga pui anin huam thuwa soi United States chuan helir nging hi an la thu tak le in an tor pui tak zet ni in an soya thil thleng te chu uluk takin an vil reng ni in White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan Twitter aron soya tranpuina momo oma piang peturin kanin pe rengani ati US Geological Survey chuan lir nging ron chuan hi KM som pasari point pakko athuk ni in an soya ang hin nat zong hi magnitude 7.8 ani he bial hi lir nging kong seismic fault line in apal tlangani a lir ngin du na kong han soita ka chuan Mizoram po hi kan ni ome mase chunglam zangai na awangin chiat na lian tham kan la tok lo kumsang khazko somko pakko hnuwa Turkey lir nging na berani a Izmit le Istanbul bula Marmara Sea chaklambial mihring tamna hmuna sangkha zakwa somko pakwa khan alo hing to a khami tum khan mihring tamna biala ni awangin mi singkhat sang sari chuang zet an lo thi to ani tuna lir hing hi Turkey khopui an kara mar thlang lam KM Zali samruka hla lir hing hi an hraboka Cyprus a po lir hing hi hriat ani police te chuan chiat na thlen lo thuan soithung mithiam te chuan lir hing na takkal kong ni in Mizoram hian lo soi fowa abik takin ate na magnitude 8 velin han soi ta se kanaizol khopui te phei chu suang tu ngam chi po ni lovani khovel chanchina lir hing na a an soi han soi le lokila mihring thi tamdan in dot ni lovin a soi nat zong magnitude tam bera tangin kan puangang Valdivia Chile me ni somni pani sangkha zukwa somruk 9.5 magnitude
he lir hinga wang hian mi sang khat zaruk som nga panga an thi pha a mi sang thum vel an hliam boka maktaduai ni vel an chen na in atanga son chuan ni chiat na thlenga wang hian US dollar maktaduai zanga som nga zet suma luang ral lir hing ena siam tsunami wanga chiat na thleng hian Hawaii, Japan, Philippines ramhla tak taka thi na le chiat na athlen bok lir hing wanga rupture zone hi KM sang khat chuang zeta thui ani lir hing ma saber atanga ni ni hnuwa abula tlangkang puya hu chu apuaka kar engemaw zat chungin boruaka KM ruk thlenga thui vut le mai khu leng bokani Prince William Sound Alaska March ni somni pariat sang khat chakwa somruk pali 9.5 magnitude chile lir hing nena khai khin chuan he lir hing hian chiat na athlen tlem zoka ara chua tsunami hian mi za somni pariat nun na ala thung US dollar maktaduai zathum som pakhat zet bungro ati chia a Hawaii khopui mun hlatak taka chiat na thlen boka chiat na thlen na sat ber na chu epicenter atanga mar thlang lam KM za somni a hla Anchorage khopui ani a he lir hing hi minute thum chung zetang hing ni in an soi Sumatra Indonesia December ni somni paruk sang ni pali 9.1 magnitude mi hring tamna area ache ta wangin thi po an tam ara phlak le ani lir hing ina asiam tuilian ra phlak taka wangin mi noi ni sing ni sang sari zakwa zetan thi ni anga yani South Asia le East Africa aram som palia mi maktaduai khat point pasari vel chu mun him lama son chuan ni epicenter hi Indonesia ram ben ache khochak lam kem zan hi somnga vela hla kem som thuma thu ka ani ni engemaw zat hnuwa khami kum December ni somni pariat khan Andaman Island sa baratang bula tlang ka ngaron in phu chuak boka hei hi lir hing ne na inzom nianga yani a building chhong sang tak tak aya sangin tuipui aron phone phei dul dula novo hun la ya tuile tan ti nen khanin angviau ome ara phlak takani hemi bechan hian film po an siam hialani kha Sendai Japan Mars ni som pakhat sang ni som pakhat 9.0 magnitude mi tam takan thia economy ka ngong anei lian hlea industry tam takin power siam na atana an rin chan nuclear reactor te po an khar pha hialani Kamchatka Russia November ni li sang khat zakwa somnga pani 9.0 magnitude helir hian tsunami nasataka siama Hawaii Island a chiat na nasataka thleng bok property chelhut zong hi US dollar maktaduai khat chuangani sang khat zakwa somnga pani a US dollar maktaduai khat chu tam takani report thren khat chuan kaina point oahuwa meter kwa asang tuifon a siam bok ni in an soi bio Chile February ni somni pasari sang ni som 8.8 magnitude he lir hing le anhulama tsunami thlen wangin mi zanga somni pakhatan thia mi somnga parukan bo mi singkhat sang ni velan hliam boka Chile rampuma mi nuai riat chuang chu hun him lama anin son pha bok mi maktadoi khat point pariat velin har satna an to kani he chiat na wanga bungra chhlut zong hi US dollar tluk la ding on som thum vel ni achu tani epicenter hi Santiago chimthlang lam KM zathum som thum panga vela hla le nuai KM som thum panga athu ka ani Ecuador tuipui kama January ni som thum pakhat sang khan zakwa paruk 8.8 magnitude helir hian tsunami athlena Ecuador mi zanga Colombia mi sang khat zanga velan thi pha Rat Islands Alaska April ni sang khat zakwa somruk panga 8.7 magnitude lir hing wanga chiat na thleng na sa ber chu tsunami wanga ni a Semia Island a meter som vela sang tuifon a in siam he lir hing hian Amchitka Island a tuilian na sa taka siam bokani Sumatra Indonesia Mars ni somni pariat sang ni panga 8.6 magnitude he lir hing wang hian mi sang khat zathum som pathum an thi pha a lir hing wanga tsunami chu hun hlatak Sri Lanka thlengena oma mi zali chuang Sri Lanka hian an hliam nge ani epicenter hi Sumatra khopui pakhat Sibolga atanga mar thlang lam KM zani panga vela hla le nuai KM som thuma thu ka ani Assam atanga Tibet August ni som panga sang khat zakwa somnga 8.6 magnitude he lir hing hi tuipui chunga atanga ron intran ani a
hei hian building tam tak ati chiat baka leimin rap thlak tak tak a siam boka Tibet kho chak lama mi zasari somriat han thia India Assam state ate China Tibet le India ram kho tam tak chu helir nging hian ang honga Norway ram hun hlataka po lake level thlengin oscillation a thlengani Olia top nan tun nai kuma kan hret lar tak mai Nepal lir nging khani ome kha April ni somni panga sang ni som panga thlengani a Nepal earthquake kemo Gorkha earthquake kemo ti a hriat larani mi sangret zakwa somruk pali zetan thi ani kha mi si ni sangkhat zakwa somnga pani aya tam an hliambok khalir nging kha magnitude 7.8 ni in thotan ni February ni ruk sang ni somni pathuma Turkey le Syria lir nging lat dan nen kha nei nang chiani chiat na thlen na hmuna mi hring cheng tam dana zirte insak dana zirten mi hring thi an tamin an tam lo ve bokani Ole update bera chuan Turkey le Syria lir nging wanga thi chumi sangkhat zakwan kai to a CNN chuan ni zan thotan January ni ruk zan lai thleng khan mi sang ni zathum an pel to ni in na puang